Get division clear to te in safa in sibai vek ule tunkar chung along thai district thel theng lang sar zwal te lo clear hawang o HMVT department LADC chuan vokvul tu te pualin inzirtir na huna buat sai MNF district headquarters long tlain Mizo National Day Independent puan ni voi somnga paruk na anmang Puin Rural Tanzara Middle School EM Hawin Vatruam Puya Chapchar Put Lom Ani State level National Youth Parliament Sangni Somni Patni Competition Electric Bank Langwal Rempuya Chupakhat na Ani Waile Council Bank Branch Malak na Inzaw Kai Swara Changa Chengkol Lui Swar Cheng Humhal Ani Tilal Biak Chugi Kania Tuna Chanchin Kim Changzokin HNVT Department LADC chuan vokvul tu te pualin inzirtir na hun abuat sai HNVT Department Lai Autonomous District Council le Department of Veterinary and Animal Husbandry Extension CVSC Central Agricultural University Mizoram ten indoor na an nei bo zuina le avoi khat na niturin vokvul tu te pualin inzirtir na Scientific Management of Pig Dt.05.03.2022 ni o training an buat sai chu thole ni khan zo felani He inzirtir na huna hian LADC hnuaia HNVT Department chuan trainees tura thlan bik mi somthum ten hena vokvul le akai hnai lam hoi inzirtir na an pe ani Central Agricultural University Mizoram le HNVT Department LADC ten inrem na thuthlung an siam to bo zuina a hian ar le randang vul tu te pualin zawzokin zirtir na kalpui zel an tum thu le tunkar ni lai ni hian vokvul tu te puala inzirtir na hi bungtlang south khwa nei le tur ani thu Dr. Lanun Puya Chinza DCVO LADC chuan a soibok Henin ni o training a hian Dr. Lal Humlian na to chong assistant professor le Dr. Lanun Puya Chinza DCVO ten zirtir na an pe ani Longtlai Borsap in NSTFDC atanga ambulance andon CMO kuta ahlan Longtlai Borsap Dr. Dt.05.03.2022 di kamhalak na National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation NSTFDC atanga Longtlai District a COVID-19 shileng do puina le shisel na konga mamo phuruk na tura ambulance dil chwa chu thole ni khan Longtlai Borsap Dr. Dt.05.03.2022 ka chuan changkai takamhanatan Longtlai Chief Medical Officer Dr. LP Malsoma kuta ahlan Ambulance in han chon na puala Longtlai Borsap pisa hun mana Borsap Dr. Dt.05.03.2022 ka chuan Longtlai District mamo an thlente ngai poimo a NSTFDC ten ambulance an ron pe ka wangin lom thu soya hrisel na konga Longtlai District na son na turle har sat na shanga chok jang khai tu ani abe sei thu soi Ambulance in han chon na huna hian District Administration Official te Medical Lam Official te DRDA Project Director Additional SP le DIPRO te antela ambulance sabi le document poimo shang te chu Borsap chuan CMO kuta ahlan ngala CMO chuan District Borsap malak na awangin lom thu asoibok ani NSTFDC hi Government of India Ministry of Tribal Affairs hnuaia kumsang ni pakhat khan scheduled tribe te mason na tura sumle pai le kongshang shanga chanpui tu pol angin din ani a India rama scheduled tribe te mason nan the topin ma an la reng ani tuntuma NSTFDC in Longtlai District tana ambulance an pek hi chengai som chuang man ani a ni kumsang hi somni pakhat September tha achangkhan District Administration malak na in Corporate Social Responsibilities CSR kaltlangin State Bond Company le Foundation changshang achangin Longtlai District chuan chanpui na chengai somnga huvel adong to ani chanpui na don to te chu Egg grants Bangalore atangin September sang hi somni pakhata oxygen concentrator so NEAID le crypto relief India atangin November sang hi somni pakhata damdoi PPE le oximeter thanem tak Akshaya Patra Foundation Guwahati atangin November sang hi somni pakhata Happiness Kit Sangkhazakwa som paruk Every Infant Matters New Delhi atangin January sang hi somni pahni a Komol blanket zanhi somnga Indian Red Cross Society atangin February sang hi somni pahni a Hygiene Kit za somruk pahni le NSTFDC New Delhi atangin February sang hi somni pahni a ambulance te ani MNF District Headquarters Longtlai Mizo National Day Independent puan ni voi somnga paruk na anmang tunkar thole ni khan Mizo National Day 1st March sangkhat sukwa somruk paruk independent puan ni champha
voice som nga paruk na chu MNF district headquarters Longtlai chuan an party office bazar veng Longtlai a ropui takinan mang he huna hian MNF district headquarters president Pulal Ramliana Kolni chuan MNF in independent apwan cham Mizo National Day voice som nga paruk na hi MNF ni poimo bi kania ramle nam shai tu tura MNF party rat le din ani hi pathiani na min shai na ani atia Assam sarkar hmaya India sarkar rin min enkol dana lungoi harti in namle sa khwana anga par achhasel theina an hautu masa mi somruk pakhat ten independent an puangta ani ati Puvizir Sanga Chief Executive Member Lai Autonomous District Council po intu soina nein independent puana ni hian zalen na nei turin thisen chwa abe angaya aswala swal chwa angai ani atia kumsom hi chung khan chichi phangin chole tu po emu malovin zalen na an swal ani a obetu te obbe na ata zalen na an swala wangin kan zalen ta a voin independent puan ni te hi aropui dang dai hle ani ati Asoizel na MNF party chu pathian le kan ramtan titu party ani tlatawangin ram mangai na nen thin lungthar pu a kan puan vente kan soi chi na hun ani ati a puvizir sanga chuan kumin LDC budget thara noi sang khat zakwa somruk pariat lai mai budget apung chu kan chief minister som tak finance changtu ni bok puzoram thangan LDC min ngai sakzia kan sha thian kan nom le ni ati bok he hun hi pulal zo machin za treasury na kai shwaya pu HT sapsanga advisor in hun ser manga he huna hian MDC tele party shwai tu te antel chale ani NM school Longtlai 5th batch zirlai te tan capping and lamp lighting ceremony boat sai ani NM auxiliary nurse midwife school Longtlai chuan ninga ni khan LDC conference hola 5th batch zirlai te lukhum khumtir na le khonvar chi a thutiam lak na hun capping and lamp lighting ceremony an boat sai he hun hi Lai Autonomous District Council LDC a chief executive member CM Puvizir Sangan manpuin lompuin na le fui na thu soya NM school Longtlai in result thatak an nei chin chu Longtlai district timing thatu ani ti in principal le thoktu te impact na afaka NM zirlai ten lukhum var kuma khonvar an chit chu om zedik tak ngai twa chunga an zir na le tho na ataka nun pui tura cha in khonvar engin beiseina a entir angin boina le har sat na in khovel atwam laya beiseina eng chitu ni tum turin acha a midang ta namal som na ni le thil tha ti tuka nun hlimna a omlo ti soin sathau khonvar anga midang ta na in pele luang rala damlo te thinlung hliam tu aya hlimna petu le beiseina siam tu ni tum tlat turin a fui bok ani he huna hian district hospital Longtlai nursing superintendent Pilal Engmani chuan 5th batch zirlai tharte chu lukhum khumtirin khonvar achitira zirlai tharte chuan thutiam an soirwa ngal bok ehun hi NM school female voice ten zain an honga Christian Hospital Longtlai staff nurse Pilal Riveli chuan hun ser mangin school principal PC Rothang Puin school report lang puya soya Khwalzo om Longtlai Chief Medical Officer Dr. LP Malsoma Baka LDC Executive Secretary Pu H Laram Engale CY le SGS Pu Joseph Lalming Thanga Chinza ten thu an soya kumsang hi somni pakhat Mizoram Nursing Council examination a NM school Longtlai changa top 10 lang first year zirlai mi pathum le second year zirlai mi pali hena Choi moina proficiency award lan ania tutor PPC lal mangain lom thu soin Lai Remiswa Christa Baptist Kaushan AOC bial to Pastor Reverend Dr. Vilal Ming Sangan zirlai tharte chongchai sakna hun ahman baka masom chongchai in hunakhar ani Heuna hian LDC executive member in charge INPR Pularo Puya Chinza le EM in charge education primary school Puel Danialate Health Department at Hoktu te Sarkar official te district MJA member te tlom ngai pol IO te NM school Longtlai zirlai te le zirlai nu le pa te le sombik te antel ani NM school Longtlai hi October sang hi som pasari khan zirlai somni Oma bulletin ni in batch 2 minan zir chhuak to atuna hian principal pakhat tutor pali non teaching staff pariat le zirlai somli an omeka pol som panhi pas nuwa zir thekni in kumni zir tur ani a session hi October tanga September ani tunchu ma hian first year zirlai somni in thutiam an lathar ani Puan Rural Sanzara Middle School EM hawin vathuam puya chapchar kutlom ani
ตุนการสิรตอบนี้คันวัชวมปุยะลิมตะกินจับจารกุดมันอันนี้กุที LADC สรการะ Executive Member Middle School จังตูปูแอนดรูและลันซาระจวนกุดปานีอินมันปุยปูแอนดรูและลันซาระจวนกุดจูปีปูเตหุนลายจวนจูเลซาบากาอินติลิมนัดจิช่างเนียนมันอันนี้ชีนานิมาซิลาคริสเตียนนาอลาวเทนนัวเอโรอัมันดานเตปอลาวดังลำตาวินาหุนเสร์เนียนทับกุดมันอันนี้เทจูอลอบตังเซตันีอดีวัชวันปุยคว้าจูปังนำเตตันเขาไปหมดตักอันนี้ขดลางอารมณ์หิมเทนานเละหิมเทนานเฮเขาไปชูงาโปลจิช่างเละขดลางมีไปหมดเตอันทอเฮาอ่างไงตีอันชาดนนเละอ่างไงเฮกุดมังฮิอันอินอุนาวนาเตลาวสวาลเซลาฉันเขาเวียงคว้าเตปอินมาสมนาตั้มตักอันเขากำลังอินดงเซติจูอันทุบปินิเทเซอดุตักเจ็ดถูอสวยบอกกุดมันโซฮิอันปูแอนดรูและลันซาร์ฮิปังซิร์ไลโปช่วยตูตินเนน PZP อินปุยอินคอมเฮานันเนยินกัฟเมนปังมิดเดิลสคูลหลอกงาลินสตาฟเตเลขดลางช่วยตูตินเนนอินคอมเฮานะอันเนียอาร์โอออฟฟิศเลรัลซานอมน้ำมุนเตอัตหลอกงาลบกอันนี้มิดเดิลสคูลจังตูเอ็มฮิปูเอฟลมัชวานา EO มิดเดิลสคูลปูอเล็กซ์ลาซอมปุย HEO ปูเอสเลรินเซียมา Deputy DPC สมักราเลปุซีเลหุมฮิมา RO วัชวมปุยเต็นอันจอยมันนี่วัยเล็กกำสิลเวงบรันช์มาลักในอินเจ้ากายสวาระจังอาเจงกอลลุยสวาร์เล่นคุมหัลอันนี้วัยเล็กกำสิลเวงบรันช์จวนตุยปุยเฟรี Joint Village Council เตนเนนตุนการนิลายนีย Joint Meeting อันนี้หัวเจ้ากายสวาระจังอาเจงกอลลุยสวาร์เล่นสู่ Reserved Area อันนี้ที่อันพวงวัยเล็กกำสิลเวงบรันช์จวนเฮลัยมุนหุมหัล Reserved Area ช่วงอาเฮียนเองนุงซามามันรเองจีปอินมันอันพัลเลาตีอันเสียเฮอันเงินนั่นแหละชาติร์นหิง่ายไปหมดละวะติลุยอันมันอันนี้จวนมีปกติเจ้งสางาอันจอยตีร์ดอนตีอันสวยเฮงบากาเฮียนนุงซามันนาอันมันรมันเตชุสักอันนี้บากาดานอ่างเชมอันนี้เทนันมาลากันนี้อันที่บอกเฮลัยหุมหัลน้ำหุ่นฮีไว้เล็กอังสิลเวงบรันช์เล็ตุยปุยเฟรี JVC เตจวนไลวารินอันอินดิวตี้ชอกชีน่าตุนการินรินนิคันสังหัดโซเปปะอินอันดิวตี้เล็บกอันนี้ไว้เล็กอังสิลเวงบรันช์จวน restricted area อันปวนน้ำหุ่นฮีหุมหัลปุยเทตบชวปุยตูรินมีปุยเตอันส้มหัลบกอันนี้ State level National Youth Parliament สังหิสมหิ competition ลงทลายทางวัลและเริ่มปุยจุปขัดนะอันนี้เนรูยาวาเคนดราสังกัด NYKS มิโซรัมและ National Service Scheme NSS ตั้งกบิน National Youth Parliament Festival สังหิสมหิปัตเนียมิโซรัม State IO อัตุสวยตัวทันชวนะอาตานอินติเซียกนะอบวัตสยาเฮตาเฮนดิสตริกติน NYK และ NSS เตจวน participants เทชวากินมิสมปังาอินออนไลน์อินเอลนะอันมัชนะเฮอินติเซียกนะเฮนลงคลายจังหวัดและเรมปุย NYK's Electric เวงจุปขัดนะอันนี้เฮอินติเซียกนะอปขัดนะเฮน Central Parliament Hall of the Parliament New Delhi National Youth Parliament ในตัวระมิโซรัม IO in National Jury มาอินติเซียกนะมัชนเลอังาปัญหานั่นแหละปฐุมนะเฮนอันจอยอมโดนบอกอันนี้ทีม Mizoram State Level Award Standing Youth Club Award สังหิสมหิประคัดอาจารย์สังหิสมหิปัญหิจูยองไล Association ลงไล310อันดงบกะ AYOC Award ที่อัน District Level ละเจียงสิงหิสังงาเล State Level ละเจียงสิงสริสังงาอันดงบกังPratham Foundation บุลตัวมาจิตติร์ตัวเทรนนิ่งกัลปุยตัวรา Master Trainer ตัวเตตานเทรนนิ่งวัดใส่อันนี้ลงไกลบริษัทดร. Andrew H. Van Dal ดิกับมาลักนะลงไกล District ช่วงจีร์นะติมาสนนาPratham Foundation เน้นจังดูนะพอลงาจังพอลสมปัญญาอินการจิตTier 2 Tetana Capacity Development Training Ramhana Middle School Master Trainer Tour Mi Somthum Thanchwa Tetana Nithum o Training Board Sai Chu Nilai Ni Khan Longklai DC Conference Hall la Chan Ani He Training Hi Longklai Sub Divisional Officer Sadar Pil TT Be Khaji Chuan Manpuin Longklai District Chunga Zirna In Ma Son Theina Na Man Ro Changkai Takni Turina Honga Samagra Siksa Longklai District Additional District Project Coordinator Pu H Lachan Puyan Hun Kai Shwain Inlom Na Thua Soya Guru Shala Team 10 training hi an pe ani Pratham Foundation te hian Vodafone Idea Foundation le Indus Towers Limited tenen changtlangin Guru Shala Teachers Training Team hingchoin District Administration tenen thokhovin athlonin zirtir tu te training an bat sai china Longklai District apo District Administration le District chunga MLA tenen changhovin Sarkar School zirtir tu te tan training hi kalpui tu rahman ani Training hi batch ni akal pui tumni in first batch class 5 atang class 8 zirtir tu tele second batch class 9 atang class 12 zirtir tu tetan training hi kal pui tumani a ni o online induction training board sai ani nuwa
Master Trainer Tur Thlan Chua ni in nilai ni Tangkhan First Batch Middle School Master Trainer Tur te chu Longklai DC Conference Hall Gurushala Team 10 nithum o tur training an ron pechana heng Master Trainer te hian Gurushala portal mangin district chunga zirtir tudang te chu kumkhat chung online training an pevele chindon ani Longklai District COVID-19 report hetubat sai laithling in Longklai District chunga shikai din hun atlatnyam sela sarkar DIPR report in atarlan danin shikai mi zasom thum pathum an omme kani tungkar chungin shikai tharmi somriat pariat mu chwa omin enkol dam mi zasom ruk pasari an omthung ani COVID-19 second wave nuwa Longklai District mi le sa COVID-19 shikai mi sangriat zakwa somruk paruk omto in hengzinga mi sangriat zariat paruk te chu dama chwatir ani to a COVID-19 na wanga nun na chan mi somni pasari mi pa som pali le mi chia som pathum an omto ani Longklai District a COVID-19 shidan na mi singriat zali somka pahni hena pek ani to Longklai District a COVID-19 shidan na pek chwa chu pek chun som zel ni in hetu pat sai lai thinga Longklai District chunga vaccine la to song za chu mi singriat zali somka pahni ani Longklai District a vaccine la to mi singriat zali somka pahni singa mi singa sang ni za somni pali 10 second dose la to in mi zariat somni hena precautionary dose pek ani to bok Kaushan Thuthar Baptist Church of Mizoram Executive Secretary Office Longklaya Thoktu te Pualin TV Chungchanga Inzirtirna nei ani Tholeni chonnu dar khat khan JH Lorraine Hall Baptist House Longklai Bazara Executive Secretary Office Longklaya Thoktu te Pualin TV Chungchanga Shatur tu le poimo Inzirtirna District TV Officer Longklai ten ronnein Thoktu te baka Area Development Working Committee Longklai shwai tu ten hunan manpui ani he Inzirtirna hun hi work TV dei sang hi som hi panhi lothling tur den chena bat sai ni in India Rama TV natna umbau ani theinan sarkar malak na program poimo tak ani a District TV Officer Longklai he na changa ngen na don ani angin Kaushana Thoktu te Pualin he hun hi man ani a Executive Secretary Office Longklaya Thoktu te baka Baptist Printing Press Longklaya Thoktu te le BCM Bugruma Thoktu te po he huna hian antel ani Area Development Longklai malak na in BCM Headquarters mun poimo tetlo ani Thochan ni khan Area Development Working Committee Longklai chuan BCM 5th Planning Commission ra man na bo suin Longklai area a Pastor Bial TKP pasari atangin TKP member somni pasari le an mani shwai tu upake zozam le na hovin BCM Headquarters mun poimo te to in hun lim om takan mang Reverend Arlal Nunzira ES Longklai area chuan BCM 5th Planning Commission in Aram han angin Longklai area chunga Fellowship Department sang 10 BCM Headquarters sa mun poimo te to tier tuma malak me kania tuna hiana vai khatna atan bial TKP pasari achangin bial khat achangin TKP member pali te tir masak ani a heng team 10 until mu te le headquarters visit program until mu te report an pele anga chunga chang chan sun som se latan achado nem ti clear hole ani ang ati tunchuma hian BCM Headquarters Office Higher and Technical Mizoram Hatim chamdol na in melte Baptist Church Orphanage BCO le Jubilee Bible School JBS tetlo ani a chamdol na in le BCO a hian Area Working Committee chuan cheng sang thum ve in chan puina pe a team tour programma kal member te hian cheng sanga zanga thokhomin BCO a chan puina hi an hlan bok ani Medical reports District Hospital Longklai tunkar chunga UPD in entirzat mi zan hi som pangan oma emergency case tum som nga pali an ne ani damdoi ina na pang pali nen mi som pakwa admit an ne ya thisentes zatni somthum pali an ne ya naw pyang som pali omin mi pathum hena vaccine pe kan ni operation tum nga ne in zaite naw tum thum le zai pui tum ni an ne ani tunkar chungin District Hospital a mithi an ne lo ani Christian Hospital tunkar chunga UPD in entirzat mi somriat paruk damdoi ina naw pang pathum nen mi somni panhi enkol me kan neya damdoi ina changin mi som pathum chhati ran ne ani tunkar chungin operation tum som panga ne ni in zaite naw vek an ne naw pyang le mithi an nei lawa mi som pathum hena vaccine pek an neya hetubat sai lai thlengin cabin rak pathum an nei me kani tunkar chungin rak mangin sample somli pakwa test ni in positive mu chha som an ani POL reports Mavula filling station hetupat sai laithling in Mavula
filling station a petrol ms liter khat cheng som ka paruk le paisa som ru kani a tungkar chungin petrol ms liter sing khat sang thu malo thleng thara liter sang rat thal chwani in free sale a pek chwani diesel hsd hi liter khat cheng som rat pakhat le duli ni in tungkar chungin liter sing ruk sang khat alo thleng thara liter sing ruk thal chwani in free sale a pek chwani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chungin MS Kuma Gas Agency a erong bolna gas bur sang khat somni parok lo thlengin commercial gas lo thleng thar aum lo thung hetubat sai lai thlengin council venga erong bolna gas system mek ni in lo thleng le tura be se chu council venga le college venga sem chun som tur ani ang tundin huna erong bolna gas hi bur khat cheng sang khat som ruk ani a commercial gas hi bur khat cheng sang ni zanga ani khati zong khatungkar chunga longlai district thil thleng langsar zwal kan clear ho the te chu ni e